Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 27-июнь 2025 жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарына келдик, туугандар. Койлор тартып киргиздик. Кирип көрсөңүздөр болот. Андан кийин могу жаш музоолор, жаңы туулган музоолордон баштап чоңуракка чейин көрсөтүп беребиз. Кандайсың? Канчадан? 25. Анан булчу? 45. 25-45 екен, Жақсы каналды қолдап тырс лайктардан басып көріп тұрыңыздар. Кеткен демес. Байке қандайсыз? Қаншадан бағаларын айтып бол? Есі жоқ, кетті. Қаншадан ежеке бағасы? Бағаларын айтып қойыңыз. 40-тан. Ұрғашылар бі? Ұрғашылар 40-тан екен, достар. Қаншадан екен байке моғы? Бағасы, екеуін? 45-тен екен, 45'ten bunlar 60'tan eкен, erkekler eken. Kança aylık bulur bayke? Iya. Kança aylık? 4,5 ay, Жақсы. Мына донка бар. О, ошол. Канча сода болду, сурады мындай аларманда. 55'ten, Содаңызды берсин. 55 миңден берилбептир. Жакшы экен бул. Кеттик анда эмес, достор, туугандар мына. Бул жакта да бар экен го. Тизилет. Кандайсыз байке? Канчадан болуп атат? Айтыңыз бааларын, буйруса. Номер айтсаңыз да болот. Қаншадан қаншаға чейин сурап атасыз эми? Көп экен. Мен 45'ten сурап атам. Оптон курук бу? Түшүп берет экен. 45'ten сурап атыптыр. Ургачылар экен, Ургачылар. Бардык ургачы 45'ten сурап атыптыр, түшүп берет экен. Номерди калтырып коюңуз. Номер? Телефон номер. 704 менен. 0704 менен, 81 46 46 99. 99. Канча баш бар байке? 11 баш. 11 баш бар, мына. Көрүңүздөр. Арт жагынан, анан алдынан да көрсөтөйүл. Күнгө чагылышып атат. 45'ten түшүп беремин деди. Номерин алып бердик. Ой, кечиресиз, таксыр. Чалсаңыздар болот байкем менен байланышып. Рахмат. Жакшы, достор. Тууган канча экен бул? 68 эркек экен, 68 сурап атыптыр мына. Сиздикичи эже? Баасын айтып коюңуз. Сизди тартпайм, баасын айтып коюңуз. 65 эркек экен, жакшы, 65 сурап атыптыр эже. Мына бул жакта да бар экен, чоңураак. Туугандар, көрүңүздөрчү. Канчадан байке? Касымы? Буну баасы чоңу. 55. Арка алачы? 46. 55 46. Ургачыбы? Ургачылар экен. 55 46. Байке кандайсыз байке? Бааларын айтып коңуз. Баал. 25'ten 30'dan. Чынын айтыңыз, турасын. Канча деген кыргыз элин көрүп турат. Я, 55. 55. Эркектер экен, 25'te десеңиз эч ким ишенбейт. 55 мына эркектер экен, жакшы экен. Туугандар. Мына буякта да бар экен, экөө. Буяктагылар сода болуп атат экен, достор. Мына киши жок эс. Байке канчадан булар? Баалары? 65'ten. 65 эркектерби? Эркектери бар 65'ten. Рахмат. Мына байкем 65'ten сурап атат. Сода болду? Канчадан бербедиңиз? Азыр эле келди. Болбоп сода. Мына арт жагынан көрүңүздөр. 65 миңден дей. Моякта аябай көп ургач торпоктор, кунажындар бар экен. Эси көрүнбөй атат, Тиги сода да окшойт. Көрөлчү. Жок. Мояктын эси ким эле? Сода деген айтпадым ушу. Мына сода кылып аткан экен да мына бакта. Бегал, ассаламу алейкум. Кандай? Сода болуп атабы? Жакшы, мына. Туугандар. Ургачылар экен. Достор, көрүңүздөр. Номерин калтырып коелу. Балким алам деген бир туугандар болсо, көрүңүздөр. Четтен келген, Казакстандан келгенби? Мондайлар токолдор бар экен. Азыр сода болуп атат, туугандар. Монда чоңурактар бар экен бакканга. Күрүк 60 миңден экен, 60 миңден сурап атты. Номерин калтыр. Күрүк. 0502 03 20 20 дейт. Ушу номерлерге кайрылсаңыздар болот. Канчадан кылып атасыз байке, бир айтып койбойсузбу мына? Бирөөнө, болду. Бирөөнө сода кылып атыптыр. Туугандар. Жок, кеттик аны алдыны карап, достор. Мондай букалардан дагы көргөзүп коелу чоң-чоң. Канчадан болуп атат, достор. Туугандар, лайктардан басып көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, таксыр. Бааларын канчадан болуп атат? 80ден күрүк бу. Күрүк мына 80 миңден болуп атты, достор. Туугандар, караңыздар, достор.
Görüңüzдөр. 80'den deydi. Бұл жақта да ұрғашылары бар екен. Мындай. Қаншадан болып жатыр? Байке, қаншадан болып жатыр? Бағаларын айтып қойыңызшы. Жөніне қармап тұрасыз базарда, Сенікі емес. Жақсы, мына. Жоқ тартып қоя бересің да, айландырып же. Есі жоқ болса деле. Мына. Есі жоқ екен. Есі болса деле жоқтап қойды. Қандайсыз байке? Ассалаумағалейкум. Алейкумсалам. İşleriniz yaxşı, densolunuz. Qanchadan bo'ladi? Bağlarını aytыңызшы. 60'ta erkekleri be. Ha, erkekler 60'dan bo'ladi. Jigitler dеңizchi. Soda qanday bayga? Akırım bunu. Bo'ladi. Jay. Jay, ma'qul, sodangizlarni bersin. Yaxshi. Ova. Mana ejekemde qonajlar bor ekan. Soda bo'lyapti turg'u. Eje qandaysiz? Qanchadan bo'ladi? Bular 90'dan sürüyor. 90'dan so'rayapti. Soda bo'lyapti uşular. Qanchadan? 85'ten beri. 85'ten berilmey жатат, ma'qul eje. Sodаңызды bersin. Mana soda bo'lyapti. 85'ten berilmey жатат deydi. Biroq cho'ng-cho'ng ekan. Bular bag'atda baylaydi. Mo'lar qanchadan ekan bag'lari? Aytib qo'yinglar be. 88'den bu qalar, Rahmat. 88'den. Mana. Mana buqa. Shu bilan jiyin tutaylik tuğanlar. Shu buqani ko'rsataylik. Aka qanday? Sizniki? Maşallah qandaysiz? Yaxshi. Densolungiz. Yaxshi. O'ta mıqtiq ya. 2 yaş bo'ldik, tish sayillik. 2 yaş bo'laylik, tish sayillik. Basi 180 ming. Urug'tuqa jaraymi? Jaraydi. Shvits mi bul? Qanday paroda? Shvits? Mana. Ko'ringizlar, o'ta cho'nkin. Bo'yi-chi? Bo'yi qancha? Chenab ko'rgan jo'qsiz. Nomer qoldirib qo'yingsiz. 0509 059, 77 77 22 75. 22 75, Mana shu nomerga qayrilsangizlar, mana buqalarni ko'rdingizlar-ku, bularda cho'ng-cho'ng buqalar, biroq oldinda bu o'ta cho'ng ekan. 180 deydi. Urug'tuqa izlagan biltuganlar bo'lsa, nomerini qoldirib qo'ydik. Chalib shu yozsangizlar bo'ladi. Mo'lar qanchadan ekan, aka? Bilmaysizmi? Bir qo'ychiqda bor. Ja, bu boshqa ekan. Baykan bilmaydi. Sizniki qanchadan aka? Bag'larni aytib. 55 dan, 55 ming so'mda. Mana Soquluq mal bozori To'g'anda. Qo'ldan kelishincha ko'rgazib berdik.